Miti yara kusisini. Miti yara bate khayani de khashita. Taisan rohnya shita matsahila ko tinga shita ta ko tsahenenga chichati. Ni yara basiko nga fani nga bate chala tanga sosa kithe changa cho kheni. Ni yara cho mikindati. Ni yara sihe kwani chata. Ni yara sikishiya nga cho mikindati nga kosisi xangié. Ni yara tini mathila. Ni yara tisikat noni shita chinga tabe tonro. Ni yara sikat noko kichila ratila nga tikesi chihani. Ni yara tisini kwanda nga basiko tayara tijibala kwa. Ni yara kisi sikichen. Ni ti yara nda minokeni shokinga tola asatimi. Ni sita honhashita kinrela nya enki ihya kwa tia ija kwaki nga miti ko 5 mani.